pray for direction. Help us, Holy Spirit. Guide and lead us, refresh and restore us so we may grow as a nation for you. Lamsabena ni mavoni majele ya rihlaza hakuna peace kuva na ndlela na majele ya mlaza vona swihlangi leswitsongo se swa deyitiwa ti-sugar daddy swi lava mali se swa rapiwa vatswari va langutele ti-doctor na ti-president vafana va khomiwa vanhwanyani ti-pregnant vabuti va tshike xikolo and van'wani va fini because government yi veke nawu a swibedlwanini vona maxaka na swimaketani a switaratini vasesi va ringeta ku endla xingo makaratini vamhana hina va hundzuke majaratini va ringeta ku endla mali va ta hlayisa swihlangi leswi nga tshika xikolo swi famba swi xavisa mafeti cause mhani va tsandzeka ku xavela mateki se swi xavisa miri ku a ta hlayisa n'wana cause n'wana nga na bava chava ku xanisa n'wana kokwani na vatukulu va dya mukhapu wa basi na miroho brayipheke va yi dyondzise hi sasa xinkwa xi dyiwa kan'we vhikini cause xinefu xa kokwana xi na ti-custom vafowetu se va luze na ku tshemba ka future ya vo va tilan'wini a tikhonweni va dzaha mafoni mara ni nge va jaja nikiwangi matimba ku avanyisa ku va ku ra swinkhati. Let's change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. N'wana wa 14 years lwanga dyondzeka i le vukharini mara lwanga tshiketa xikolo i le vukatini wa ni ta dyondzisiwa ku hlantswa swibye ka ka vo mara stage xi n'wi phushe ku a famba a hloma vanhwanyani lavakulu lava nga na dzana va hlamba va tithaveleni va siya vana ka titimela ku na swakudya vona xa rurhumela xi ya ka makhe xa ku zombeleni xa ngungumela n'wanuna i siye muti na ngati ya ye hayi ya hloma va tlhe va nghala na mali ya ye ko sukuma red card loko endla swo biha u nge ngheni ka PSL for example timi leyi nga qualifyeki vumundzuku bya yo i mvele if u khamba vumundzuku bya we i jele tshika byala vumundzuku bya we i xigele I don't understand ku ri why before hi khandziya ti-dream car hi khandziya tivhene na ti-hash vantshwa va rhangisa ku endla vana na ti-bash vatswari va xanisa swihlangi hi ti-divorce a ni swi tivi kumbe minkarhi ya makume because xikwembu xi helisa misava hi katsongokatsongo xava ku langutisa ndzhaku ni nga ta hundzuka tshuka ra malaki ya ku na ku ri ta tshuka vutomi byi nga nandzika ku fana na le paradise if we change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. Khandziya ntshava liya Kilimanjaro langutisa misava ka hinkwato ti-direction ka hluphekiwa all across the migration maka mitirho na swikolo education na nkoka vantshwa va suka a east va ya west va lava ti-room vafundhisi namuntlha va chela vanhu ti-dom is a devil religion tikereke ti-business ivangeli se ya xavisiwa nanguta palamende se ka holoviwa a va twanani and van'wani se va hlongoliwa a mindyangwini a hi hlamulani na ti-neighbor mara hi lava xikwembu xi hi ndlela ti-favor generation ya mundzuku hi nge xi tivi xibedlwani mhaka ku swa duvuriwa mara ngwenya yi nga tika flu hi xikhongelo street kids xi nga tshika clue hi ripfumelo hambi sky xi nga cinca blue nanguta music industry u fanele u joyina madevhele loko u lava ku humelela ene ka ku tirhi munhu plus tshama hi lovini mhani va tlela na ndlala na ma-10 ya le nyimpini loko u cinca mahanyelo sapota na hi rirhandzu hi nga krayo na misava yi saseka vana 7 colors like a rainbow na ti-sunshine happiness no funeral only if we change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. So we can make it a better place. We're gonna stand and change the world. We pray for direction. Help us, Holy Spirit. Guide and lead us,
refresh and restore us so we may grow as a nation for you.